kuna zitazame ungaphakathi kwami ngedwa akuna
kwayi awe ifika makhulu akhulula umoya wami awayisa ifika makhulu akhulula umoya wami. Ukwaliwa ezulwini bantwana bokukhonza uNkulunkulu lapha ekhaya kukhona konke ukwaliwa lapha ekhaya, kodwa okukhulu kakhulu ukuba iso lakho libheke esihlalweni esiphambi kwethu, ubusukwazi ukusikhawunta ukuthi wenzeleni kanje ubengenzi ngane kanje. Ukwaliwa-ke lokho ezulwini. Mawukwazi nje ukuthi enhliziyweni yakho kukhona ukuthi njengoba uThixo ekhona phambi kwethu unyazi lwesulu, ukuthi umcabangela mhlawumbe usubheka ukuthi bekufanele lenze kanje, bekungafanele lenze kanje. Ngelinye ilanga emzini wasephakameni Manazaretha esihlalweni sesibili, inkosi isahlezi esihlalweni sesibili unyazi lwesulu, wasuka umuntu wayovuma enkosini. Mayefika evuma lo muntu enkosini uthi baba ngizovuma. Ithi inkosi uvumani? Uthi baba ngizovuma isono. Ithi inkosi isono sini? Baba ngizovuma isono sokuthi bengwenyanya wena. Lemfila Manazaretha ningacabanga ukuthi yaphela ngaleso sikhathi khona namhlanje. Yayisibeka phansi umoya inkosi ilanga lamalanga Manazaretha yabeka phansi umoya ithi ubungenyanya. Uthi yena yebo baba bengwenyanya. Iyabuza inkosi uthi ubungenyanya nje bengwezeni? Yini into obungenyanyela yona bengikwenze yona? Kubuza inkosi. Uthi lo muntu cha awuzange wenze lutho, kodwa nje kwaphela kwafika ukuthi ngwenyanya nje. Manazaretha bukhona kuzona zonke ukwaliwa sengathi uthandazela ukuthi sengathi ungeyaliwe kanjalo. Ngoba mawaliwe kanjalo Manazaretha masenkosini, noma lukhuluma unyazi lwesulu, lukhuluma luthunywe ezulwini, kodwa wena uyophikisa ngenyama semhlabeni. Sengathi Manazaretha uma silapha uNkulunkulu angangena kuthina simbone uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu. Angazi noma mhlawumbe abantu kanti uNkulunkulu fanele noma zandize phezu kwabo babone ukuthi uNkulunkulu. Angazi noma ukhona umuntu osadidekile ngonyazi ukuthi unyazi lo uNkulunkulu, kodwa besinaye la. Ngelinye ilanga Manazaretha bangisemsebenzini, khona indoda insizwa kaMthiyane umfundisi yaseyoni. Sathi mfana sokota nalensizwa sikota sizofika khona lapha evangelini. Uma sifika evangelini lensizwa ithanda ukusehlulela thina Manazaretha asemhlweni. Isehlulela lensizwa ithi hayi mina nashiya uNkulunkulu nalahamba naye le emzinyathi.
Hawu ngithi mina Mthiyane. Uyaza Simfamsekwenza idebate emsebenzini nalensizwa kaMthiyane umfundisi eyona. Ngelinye ilanga uShembe Manazaretha akalwela uyayilwela. Noma uShembe ngamhlupha kangakanani ucabanga ukuthi uyosuka mhlambe noma Fumbathe sibhakela cha ngeke kodwa uzoyilwela. Uma lensizwa kaMthiyane Manazaretha isilele ebusuku ithi ayibona ayikazi ingene ngisho ephakameni kodwa ithi ayibona isa ngasebhekuzulu ithi ama isa ngasebhekuzulu yayisiyajika yangena ephakameni ithi yafika kumqalo wendlela. Manazaretha angazi ngoba ngemlomo wethu siyasho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Kodwa masusuku umphika futhi kusuke sekwenze njani? Ngoba siyasho ngemlomo yethu ukuthi uShembe uNkulunkulu. Masusuku umphika kusuke sekwenze njani? Baningi abantu Manazaretha baliwe ezulwini. Uyabona njengoba zingaka izitha zonyasa. Abantu abangalifuni unyasa. Cha kaqali ngonyasa. Into yalapha ekhaya. Umuntu ivele imsuke nje into ungazi ukuthi ungenwe yini. Imsuke nje into futhi uyibona ukuthi lento imphethe ngempela uyayisebenzisa. Imsuke nje into ungazi ukuthi kwenze njani ngoba uyabona kufana nomuntu Manazaretha amathe enkosini. Angibusho lokho. Uyabona khona umuntu ohlulwa umzi wakube ekhaya. Afike lapha esonto labe isethenjwe esikhulu. Kanti uyamehlula umuzi ekhaya. Jehova uzungamshi Pagama Jehova Baba bungakushi
Nazaretha amahle enkosini ifika ngasendlini emhlophe ithi khona indlu emhlophe enkulu kusho umuntu ongakaze angena ngayilona iNazaretha khona indlu enkulu emhlophe uthi ngathi mangifika ngafica abantu bemile phandle kodwa bemi nomqali wendlela uthi ngabuza kubuthi bani lo kwathiwa hayi umsunguli waleli bandla bemi ngaphandle uthi wasuka umsunguli webandla amaNazaretha wathi yongena kusho umuntu angakholwa kusho mina wathi yongena endlini yesonto amaNazaretha uthi siyaqhuma uthi yaqhuma kodwa yangaqhuma lokhu ukuthi idiliki ishonele uthi yaqhuma wena mawubona mhlambe inhlabathi noma izingane zakhe indlu ngenhlabathi kuvele ukuthi vidi ushone phansi uthi yadilika kanjalo uthi wesiyahleka umnini uthi kwaseqhuma amanzi anukayo kulendlu uthi kwaseqhuma wasethi hayi thina boshemba isasifanele le ndawo uthi wayesiyahlehla uthi wathi amahlehla wayesiyajika khona umuntu ongakholwa khuluma mina futhi ke phela niyazi ukuthi nikujwayele nokuphikisa nje inkonzo ukuthi awuseqamba manga into eyinuke leyo nigudi ngaleyo nto kodwa ukwenza kahle anikho gudi kodwa ukuthi hayi siyazengeza nje ayikho lento into eyinuke leyo uthi athama ijika inkosi umntana wendlela enyuka uthi wawashona phezulu kwalekhuzana kwamsikatshani wawashona phezulu kwamsikatshani uthi wathi asambe thina boshembe asihlali eindaweni enjena wabuya ekseni wathi hayi ngema ngicela intethelelo wathi ngema ngicela intethelelo ngithi mina yini wathi hayi Dade lokhu ngikhathaza ngithi nedukile kanti cha uNkulunkulu wenu lo onikhombe lapha ubamela mayibonge Nkosi Shamba uNkulunkulu wamaNazaretha amahle enkosini Shamba uNkulunkulu wamaNazaretha amahle enkosini Niyasi ngelinye ilanga khona lapha ekhaya amaNazaretha sesikhona lapha ekhaya khona insizwe bengumshumayeli ungubane abaze bathi uzitho zentombi ngoba wayenimbhombo nona izinto ehlale ebhinqi ibheshi ungubani umshumayeli ungubani wasemabomveni nibabi nina ngoba niyakhohlwa izinto ezinhle niyayikhohlwa kodwa ezimbi kaniyikhohlwa nibabi nina ngoba niyakhohlwa ungubani amaNazaretha amahle enkosini ungubani amaNazaretha wasuka edlela lasemabomvini wayohlala emzini wasephakameni ngoba kuliwe izimpi ngakubo wabalekela ephakameni nina mathi mnaphaza kangaka ushembe siyobalekela lapha kusasa wabalekela ephakameni ungubani Bayihlosi ungubani emzini wasephakameni amaNazaretha wasekufika ilekhuzana igijimi ezithi hayi into sidambile emakhaya Danginje nawe baba Igijimi ezithi igijimi ekhaya into sidambile ababe balekile ababuye bazobheka ukuthi akukho lutho olunakele uthi wayesehamba ungubani sesizweni lakubo uthi wafika wavula endlini ungubani ehamba nomkakhe hey maNazaretha amahle enkosini uNkulunkulu akasiphi ukukholwa ingane zakwethu
Yasho njalo inyanga yezulu ngesinye isikhathi yathi inyanga yezulu umuntu emayiselapha uvela abe yikholwa kakhulu kanti awumlandele emva lapha ahlala khona. Kodwa emayiselapha ekhaya ezenza ikholo elikhulu kodwa mlandele emuva. Akaxovu yehlula. Akaxovu yehlula. Futhi ke manje sekububi bakwethu. uNkulunkulu nyazi lwesizwe sekububi manje. Ngikhule mina ngazi ukuthi abantu besifazana abahlebayo. Ahleba amadoda namhlanje ayehlula. Akukhona ukuhleba kwabantu lokho. Akukhona nje ukuhleba kwabantu lokho. Ahleba amadoda namhlanje ayehlula amadoda. Tuyaza khona umuntu laba bantu abaqonywa kakhulu baze bawulala. Hamba ngetruck uhambe butha zonke intombi lapha endleleni. Uthi kuba mntombe noNondindo ayintombi. Angisho ke bamntombe butha bonke noNondindo. Kanti sethatha nomuntu ongasekho emhlabeni. Angithi lo Nkosi ungangedlula uJesu. Yebo, ngizamutha. Wamthatha umuntu wamthatha ngapha kodwa iphikelele ngapha kwaSulu. Ngixolisa wena njalo. Angikhulumi ngalomuntu. Uma emthatha uthi wahamba ecabanga egesile uthi truck uyimisa endaweni uthi wezwa kushisa indlela isimanga etruckini. Wezwa kushisa indlela isimanga. Bakushisa indlela isimanga etruckini. Uthi wathi awuvula amawindi tshena lo awuvula amawindi. Na wavula wakhe amawindi. Awuvula amawindi. Uthi walivula uthi kodwa kwashisa indlela eyisimanga. Sevuliwe amawindi. Uthi wathi ngiphindise lapho ngithathe khona. Uyavuma phambi kwakho anuma Andi Uthungubana Manazaretha Enkosini. Uthungubana Manazaretha Enkosini. Bafika bavule ekhaya bavula izindlu zonke. Kanti laba bantu kuvula izindlu zonke nje sebexoxile ukuthi mako kwakhona obuyayo. Ufuna sichazele ukuthi kade eyilwelo ubani impi. Funa nje basichazele ukuthi kade yilwelo ubani impi. Makukhona nje obuyayo. Bambani ngubani savulile emzini wakhe nonkosikazi wakhe uvula nezindlu yasheka ukuthi yina ngasezithi asiye khona ntambama. Uyavuma phambi kwakho anuma
uManazaretha amahle enkosini uthi wayesedla umuntu ethi ngqongqongqo emnyango khuluma ngoShemba ngikhuluma ngongubani khuluma ngoShemba lo esimlandela unyazo wesu mayibonga Nkosi uthi ungubani ngathula ukuthi ngeqinisela ngaqubuza ubantu ongqongqoza ngalesi sikhathi uthi waphinda isibili ngqongqongqo uthi ngase ngibuza ubani lo wayesethi umuntu ayivula ithina vula uthi ngesikhathi ethi thina uthi la ngithi ningahleki uManazaretha uthi la ngithi uvala uthi ngabona hawu madoda kithi kodwa ngiqoshoyini emzini wasekuphakameni ukube kuvele kwabola konke ngayeka uthi ngase ngivuka ngiyosinga eminyango ngivela ngilokhu uthi hawu ifuna ingaka uthi ngase ngijikela ngapha ewindini uthi ngafika ngathi ngiyalunga awu ifuna ingaka uthi ngase ngijikela kulelo ngakuthi uthi ngavela ngabona hayi ligeqiwe hey shamba uNkulunkulu uManazaretha noma singanezono noma sibe namacala sehluleke nakukholwa kodwa ushemba uNkulunkulu shamba uNkulunkulu uManazaretha uthi uManazaretha amahle enkosini uthi ngase ngifutha unkosikazi ngathi ayivuka sebhedini uthi wathi wabuza unkosikazi labafika yini uthi wathi hey suka ugqoke uyaguma phambi kwakho mungathandi uthi ngathi vuka ugqoke uthi wagqoka unkosikazi uthi ngathi mangiqeda ugqoka ushamba uNkulunkulu uManazaretha amahle enkosini shamba uNkulunkulu uthi ngathi mangiqeda ugqoka uthi wavela kwamemezisi phezulu hey madoda kithi mawukholwa asekhona amakholwa anjalo manje Ngibuza uManazaretha amahle enkosini ngibuze mhlawumbe ngakini kusenzeka ngibuze uManazaretha ukuthi mina ngikhulela ekhaya kuleli bandla uManazaretha ngisho umuntu egula agulele ethempelini asekhona uManazaretha anjalo umuntu usavela afuna usizo wathi konje umuphi udokotela onamandla ya phambi kwakho anima ungathandi uthi kubona kwashisa phezulu nathi ngokuManazaretha awu madoda kithi awu shambe simangaliso manje shamba enye into ngokuManazaretha buka ngoba abantu namhlanje ngisho bephuma entabeni uManazaretha athi uhlonishwa hayi uhamba lapho kwangawo la eThekwini ngoba uphuma entabeni ayenziwa lonto kuleli bandla uzenzela into oyithandayo uManazaretha uma usuhlukane nomhlangano uyawukhumula ufake esikhwameni angibathi laba abantu abagqoke bese ngathi mhlawumbe bagqokele igebengu nami ngangayigqokela igebengu kuthiwa nazi igebengu saphuma ku-23 kubheda siphuma ku-23 sayi sangena endlini ngengubo ngoba wawenzela ukuthi hayi akambulale bonke ubulala iNazaretha uthi ngubani namamazisi ngathi gqoka uManazaretha uthi nangampela ungubani uthi ngatheni nami ngatshela unkosikazi ngathi gqoka uManazaretha nami ngawugqoka hey simangaliso lesi hey indaba kaShembe mfowethu ushiliphinda kaShembe kuhlupha isono uManazaretha kuhlupha inzondo kuhlupha inhlebo hey uNkulunkulu mangasiqedela inhlebo kuleli bandla ngabe usizile ngoba hayi kuyafana
akukho okuthelela ubunyamanzi kuyifanela nje ngisho khona la kuyifanela nje akuhletshwa kuyihlulu uyakuma phambi anuma numungathandi uthi ngubani amanazareth amahle enkosini uthi nangampela uthi nathi sengugqokile ngaqalaza angisazi into kwenze njani lithayise igqoka umnazaretha uthi angisazi uthi ngaqalaza uthi lathi thatha ubhoko hey madoda thatha ubhoko uthi ngalithatha ubhoko uthi nathi mase ngiphethe ubhoko lathi siphuma nezisonto uyakuma phambi kwakho anuma numungathandi uthi nalashadlala isikhathi phuma umemeze ayikho into lapha engiyokudlala la ekhaya into enziwa lapha ekhaya ayikho engiyokudlala noma mhlawumbe uyabona ubunaka insimbi le nje ingane insimbi akuyona okudlala ngicabanga ukuthi ukudlala lokho mayikhala insimbi woguqa phansi uthi ngase ngiphuma uthi ngathi nje manje sithi nje gebhe isicapha uthi ngathi so hey Nazareth Shamba uNkulunkulu Nazareth amahle Nkosini Shamba uNkulunkulu uthi ngathi so anta uthi ngabona isimanga uthi ngabona isimbambamba abantu bebaleka beyushona esizansi abantu uthi angazi bahujwa yini uthi angazi bahujweni kodwa ngabona isimbambamba abantu beyushona esizansi uthi ngibathi beyushona esizansi ngangibiza unkosikazi ngathi asiphume solala ehlatheni longqondo uyakuma phambi kwakho anuma numungathandi uyakuma phambi kwakho anuma numungathandi uthi ngubane Nazareth amahle Nkosini uthi ngubane kwathi ekseni bathi behambe bethunga uthi ngubane laba bantu lapha ngakhona bathunga uthi ngubane ngempela bamthola esengenise kwamakhelwana komunye umuzi uthi bathe mabefika bathi hayi sizovuma uNkulunkulu wakho mkhonza uyashiyo nje kimi nakuwe ngoba kuphela zizindaba isikhathi sokuthandaza unaso unesikhathi sokuthi konje usibani ngamgudlula kanjani ngimsuse kanjani naleso sikhathi uphelele isikhathi sokukholwa unaso uthi ngempela Nazareth abafika abantu bathi hayi uNkulunkulu wakho mkhonza bathi hey siphelile induku asazi besishaya ubani njengoba usibale sibaleka nje besishaya nje sidendebulwa ngenduku mayibona inkosi hayi Nazareth akusehlula ukukholwa
kodwa uShembe uyinkosi unyazi luyinkosi yazi wesulu ngomashe sake sabizwa lapha eqala kabusha ejele laseMpangeni kwathiwa sizokwenza inkonzo wayikhona la ngungomani nane phakamisa isandla sasinayo noba nomfundisi umthiyane sasinayo mina ngibazi abafundisi abenyanyanama kanti yini kanti yini kanti hawu sahamba saye eqala kabusha sathi sathandaza sathe sizeluleke iboshwa hey Shembe uNkulunkulu unyazi wena ungalithathi kancane inkinga nje nawe lungisa inkinga basho njalo abazala bathi lungisa inkinga inawe mzalwana lungisa inhliziyo yakho sathandaza sehlukana kwakuhle sathi siyaziluleka singakahlukani seluleka iboshwa sathi ngiyabona-ke njengoba nisoliwe ningayiphathi ubudlabha la ijele ziphatheni kahle kuze ney'gwebo zenu zinciphe ngoba uma uyiphatha budlabha siyokhula isigwebo sakho angafika noma sathe masiphuma zavela iy'boshwa zonke zathi kimi kanti imosti yaze ey'ningi ezaseshowe zathi zathatha inamba yami ngayinika hey unyazi wosulu madoda lethu ayikhona lonkulunkulu osamba naye hayi uyabona ngiye ngisibaba uNtombela nje uNkulunkulu wangampela hayi suwengahlali manazaletha amahle hey sasiye kwakuLwesithathu kwaLwesine ubaba Ntombi wami uyangikhumbuza kwakuLwesine yebo kwakuLwesine kwaLwesihlanu kwayisabatha kwayisonto ngomsombuluko lafika unyazi lashuthula yonke lento eyijela lathatha lajikijela lapha baphuma bonke abantu ababelapho bangifonela bangitshela bathi ungema uNkulunkulu mkhulu unyazi mthandazeni sesiphumile igwebo kuthiwe siyiqedela ngaphandle mayibonge Nkosi ufunani kanti wena inkinga yakho wena yini wazi wanamapulana angaka yini inkinga yakho wanamapulana angaka wena inkinga yakho kanti ikephi inkinga yakho awusitshene kahle mhlambe ungenze ukuthi mhlambe siyadomoza thina sasi nithi mina manazaletha amahle Nkosini makukhona inkinga wena oyibonayo dedela mina ngedlule engakaboni inkinga landela unyazi mayibonge Nkosi sengikhuluma lo msebenzi ngiyagcina Nkosi yamakhosi ngiyazi umsebenzi mnini ngizokhuluma lo msebenzi bese ngihlala phansi Shembe oyingcwele nyazi lwesulu Inkosi manazaletha amahle Nkosini isese sihlangene sesibini buhamba umuntu uyovuma amini uyocela abantwana enkosini uyafika enkosini uthi baba ngizocela abantwana lokhu ngashada abantwana ngibathole wesilisa iyabuza inkosi ukuthi iyambuza ukuthi awubathola abantwanathi yena cha uthi wenzani ngesikhathi sakula silandela uNkulunkulu manazaletha wenzani ngesikhathi sakhula uthi baba angasi ethi inkosi awukahle uyakhumbula wena ukuthi wena ubulala nezilwane wena ubulala nezilwane awu bese khumbula athi baba ngiyakhumbula impela ngisewumfana ngangenza lo muntu ithi lonto uNkulunkulu kubambele lokho ungamtholi umntwana wena ubulala nezilwane uNkulunkulu angadalanga ukuthi abulalwe naso zilale nomuntu
Ithi-ke inkosi yamaNazaretha, sengiyagcina amaNazaretha. Ithi-ke inkosi maNazaretha, ithi uyazi ukuthi uyosiqeda ngani lesisono sakho. Uthi cha baba kangazi. Ithi inkosi yabona-ke, hamba unalo ithempeli uthi baba nginalo, unawo umshumayeli uthi baba nginayo. Ithi-ke inkosi hamba uyobe umshumayeli wakho ufike uvume lesono. Uma usuvuma lesono ungasivumi ninobabili. Ungasivumi wovele uphakame endlini ka-23 bekhona bonke uvele usivume. Uvele uphakame endlini uvele usivume. Ithi-ke inkosi ungaphatheki kabi ngesikhathi usivuma bayehleka. Bayahleka abanye behleka lokho kanti sesiyogezwa kuwe sesithathwa yibona. Uyakuma phambi kwakho anuma umungathandi nampala lomfizo maNazaretha amakhe enkosini yahamba yenza njengoba uNkulunkulu eshilo. Yaphakama endlini ka-23 yavele yavuma isilimo. Bavele bafa abantu insini endlini. Babona isilima. Bavele bafa abantu endlini insini. Wayesehlala phansi. Bayisenkosi lokuthatha uyahamba enkosini yasephakameni maNazaretha uyafika ukuthi baba ngisivumile isono. Ithi benze njani? Benze njani? Uthi baba bahleki indawo sikubona-ke leso sono. Mawuza ungahleki esontweni la ekhaya. Ya. Bathonga uhlekwa esontweni la ekhaya. Hayi maNazaretha ngithe sengizogcina kodwa angikhulume lokho ngigcina. Angikhulume lokho ngigcina. Lelilanga maNazaretha amakhe enkosini emthini wasephakameni maNazaretha. Inkosazana ilele ebusuku maNazaretha. Wayilele inkosazana ebusuku ithi umuntu uchitha ibhekile isikhathi eside. Ayinqamuki lezi ibhekile uchitha ibhekile ngaphandle kwedokodo. Chitha ibhekile umuntu uchitha ibhekile ilokhuzana inkosazana ilalele yaze yavuka yaphaphama yavuka ekuseni yavuka yathandaza yavuka ngakusasa yaya enkosini yafika yathi baba ngithe ngilele ebusuku ngilele ebusuku baba ngiphuphe ngiswa kukhona umuntu ochitha ibhekile ngaphandle. Ithi inkosi hayi mntanami bengezona ibhekile. Bengezona ibhekile. Uzomemeza manje umdluli kube sengathi umdluli ngoba eyisuselo ongokwakhe akuthandayo. Hayi bengezona ibhekile mntanami. Bekumnikelo wakho waliwe ezulwini wena uyawulandela umnikelo ngenhliziyo ufike ubeke eqaleni busubuyisana kuwe. Uzothanda kanga uyabona nje kuzothi kuvalwa manje angikhulumi kusasa. Manje kuzothi kuvalwa manje. Sothi singakaphumi nje isihlalo sebeyaphuma abantu. Abangcono kunabanye. Nkosi yamakhosi Thixo nyazi lesulu uNkulunkulu. Nkosi ibanga kimi Nkosi. Noma umhlaba ungavumi neswe lingavumi. Kodwa ngiyacela ukuthi Shambo engcwele ngasuke ephikweni lakho. Bephansi kwephiko lakho. Nyazi lesulu umsebenzi mkhulu. Nkosi busise nekuswini. Siyabonga amazwi alezophiwa umfundisi Inkosi zibusise. Hayi. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu namashumi amathathu 108 sicela umushumayeli ongidi wasenjabulweni asole isihlabelelo Inkosi zibusise. Nkosi usipha abangcwele.